happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy. I was here for no more about beer, and then so I had a first cry. It was a way. It is a woman and we are Jim. Sana was showing. So I am a bomb piece. I never for so long. Any of my day. I was here. It's here. A dear man. I'm a new cool. And social bank. Because I'm a catcher session. No crime. The name just Abrabuma experience, dear. Ubia ubi. And see, a drew quesiata. Which did he say? Would you see no? It's her. A mammy knew me, a share experience. And I see a cassia and comma up poor when I saw my singing. Yay! Papa go furniture. Incunia papa fee. But of Dana Dame catch us as a bun of furniture, papa dear. Incunia papa dear. Ghana, any abruchy baby. The Ubia Jatum. A papa go furniture. But of we go so a promotion. Location. Kiss so much attention so far. And furniture. To 20 car. You see, you do buy a means of the beauty. I will be there. There's an air car honey to buy for now. If you are here, I want the other to say, try to share for public furniture. And your father. Midway. Apomudin fee, dear. A drew back pet and a Ghana, any abrutree, any baby would be a ajatum. A Jeffas. Jeffas, as ye see me. I'm an Nayas, my your Bessima. Jeffas, or mamma your Bama pa. Jeffas said to me, you're reading in our Eddie, mammy. One cast as a sonko. Who difference no? Bidofo baby, oh, biano. Sebano. Heba medicine, papa padia. Arches will be ajatumwa, mitrima, a Jeffas. Hepatitis B, malaria, typhoid, and nasa yari concrubia, abetsna swa, empesa obekodi. Mirofo, enyenintum, baby I will be ano, to America, nakodi Jeffas mixture. Papa, to America nakodi, to be a whoop to be ano, baby I will be a. Yet be pro. But often as a way a bear man so dear. Dear memory nina say womagiatum. I will mutimi bomb a drew at a juma and pem edumano. A Jeffas pick up suspect. And meet me a dinwadancy, a diamond. Then I ask, I meet ye, the winning some meno. So 1 minute in 2 minutes in 3 minutes in 4 minutes and a memedy and fan for me poetry. And when say no, bear my d, or perso a bear mamma pa. But off way, and one a Jeffas pick up sus. Bema bwejuma wompem mo ba no ho sisi ne ho so na oba no anka nanim ensi baby a wo bia no bema Jeffas P capsules oba so odi ani wa yare safi Jeffas mixture Jeffas P capsules and Jeffas mixture de papa this America na konche odi medofo na se wo wi a ye ahofam ma ehemi mata wi Matari. Baby Baku a ladies in collection. Baby, I will be a ladies in collection, dear. Near my F. And near my a unique. I just say, and sent a moon. What dear ba? We need 3 days here and be drew you. To America for we need trim a ladies in collection. Na wamawata, Papa Wati. So wedding and engagement and I just a program be a year pona woko. That's a say obe pim pamwa. Mrs. to America ladies in wati obema unra perform tari a say a dimu neni munyam ewu to America na fa one numbers no and na etwegu e screen no ennim no. But of way mitri a cute cat. Cutie. Baby I will be an cute cat parlor ewo abeka junction so ho bomodia na kwajodi promotion was started din many me just love beauty parlor obi bi sasa hemfa and wo do me gym ho just love beauty parlor e bi sisi wanim ama waye a rapper e bi siafo baby edri wa mi ntwa me ho enje aboafo enkratso na me ba experience no ubenya wodie wom arechichire wom enidaso wom enkranhye wom
efutu saa so na sere kakra bi o me ba isia nena me nsaimre me nsa kam yankasa me papa my sweet daddy my handsome papa prophet kum chacha e wo fie hase ene me yankasa me second handsome daddy me papa for the omo dozo ye ma ye nshira prophet Eliphas esoso e wa ha na sa wo wi a ye me yankasa ma de nyina UK boga kenkon ahofedua ba kope animonyam nie etuo nie anentuo nie body nie wisdom nie trese bibia bi etuetua me akasa me sweetheart Franklina boga papa says pacho mo akwaba ejo so baba me pacho UK ye boko die boko pa o de Air France ne ba ya na say o de KLM na say BA cash escafo no cash me pacho da me ba be sra de bo de say BA na bi na ade be ma mi o oh nyankopon shaw says so buy was there bi minua no de wo furu dua pa na yepia no it is my baby drew Ghana krum ha de ya me dem experience so ba be sha fofrofo in crime minja no ho nkosa akeke nyankopon won shira wo pa se yeton safrewa obaye papa ahofe ada ma fe o sa ada di me boho abeti so tu kwan yo aso ko US because my friend say ko US me tu kwan be 2 weeks cash tai papa baby akọ ibi aboko di bi ai ku aso o de me sunglass ne brave because I no pay am catch us o ba me pe me refi oh papa what's me here Mr. ade ogidi yesu asema se akọ papa ni okwa ye ne double anti no ma ogidi entofom John 20:29 inshirani ni yo hoye no kre na waje edi eni e magie di gidi se baba I receive it magie di papa ne na sorry boko bibia kama pa so for mame ebusuafo bi ahoye obi ahoden e wo ho kama me patro yankopon shira me da se me to safo by what me da se you prophet Eliphas oba papa and that's why a door be ya bre eni ma nkoyi ya bre e bre na wa bre stress Sunday church service di sa the whole week you kwan Sunday we do oh Sunday me ho donti e na wa ba yankopon shira ajo so bi ahoye di adom bia e yankopon ase sweetheart ene me patro oni e be share o life experience kakra Franklina e ye hwan well me da say okay Franklina ye ka Franklina your baby mama me ni o papa e wo no free asante achim patro no ma no so kakra bi ma me asante achim ko no mu okay ye fra asante achim amache de krom nana krom nana pia grandpa ma feel pa o ye fra ene to nana nwom ne ba ko e ma me oh mama mwa o ana papa be bo ame ne yato because when ye free asante achima gogo ne die say just yetimi prophet o betimi abo ame ye free there be ye be fa ye be try ye free asante achima gogo o hienti papa ya akodi baby matra hwan ya tra ni nyina aguna nanso ye ko UK no ye ko ye asaba kuntu he ye nchia ne ye ko says uncle yeah na me obi kai ye wo me cry about things so yeah precisely at the braka yeah na the hona me nananum na omobe dwa ye wo wakra here acho ye wo me okono mudumase okay and ye me ba akra okay in fie bena oba I think I was a baby. Okay, he was a baby. Okay. Say me mama wo me abra no so. You know those days when more kind of a teenage pregnancy. Yeah. I think she was about 17 years old. Okay. Me papa school. They were in secondary school. And they said mommy conceived so. Okay. She couldn't continue her education. Okay. And I go back and say that. To me papa so mo we say ye probi obehwebe. Okay.
because onusa akwala wa akwala obeda hwe that's na me na nanso so ewo makwala okay ton to money adi nto no so you busy ti me auntie which is me the chiba 3 and me papa okay na ono so akwa ware for a couple of years na awone ma nti yesem se ti bi no bi wa na yede na movie okay ti yede me ma me auntie which is me papa bi aba okay why late I me godmother sorry last 2 years so sorry the baba ye na yikese pa wow and ye nyina yetu ya my year 2 years ago so sorry she only met tonight I think after the age of 6 and I'm papa bete okay she's here come papa tete okay wakra ha say wakra ya kanda wow kanda na kwame ohene kanka yes ohene na kwame ohene kanka which is nana kanka motors and construction wow was kind for the obi so that's my father into entertainment I grew up with my father and yes say the years you da so buy say me car na jehwe papa wo car na jehwe papa mo car na jehwe amoma yenko ho ai me ba yenko yes inti me no papa tena ye me come Montessori school ewo Kanda inti enu ha preparatory school me be call we call rage for I think 2 years and ye me call snaps preparatory na me call snaps into me we fan is a primary school it was snaps ti me we ye no and me call Apam secondary ti me call Apam for I think 2 years na wa wini makwala usa utirim ya wode na mitirimu ya mede papa sikara wo fie bi wo ho no mitirimu ya mede a chese ya ka bibia akora abente minimade ensumiko school na medwane abafie edru Saturday na mo se friend is obi a ma me ne papa e behwe na meta na me hu se me hu ka bia pie ho a me nkwaje aziat kora na medwane ami de medna medwane de bia free apam sa apam enu ani akra ni chomuti fie ombehu na maduru ho just say ayeden na papa say ne meto watwene baby a wokwa huntumi mba no watumi asunyade amame because my father is somebody he's very keen about education okay bibia mu no ade obeka kire se ne ba education no ne ade obetumi di ama because ne ade obekọ nkan wa brabo mu nti nani ku adesua ho pa beka kire me papa say onkoto shoe ma ne boy 10 crore won few bakacha ni say onkoto book ma for $10,000 obe yi skara about sisi ase fakoto wow cause we passionate about education chokoto metwene school bi na o tukwan eno jama na danfo bi ese ompi school mami then them say no ko UK ti na danfo no so ko eno so wanya ya asantoa secondary school I think Kumasi to obeka eneja Mr. Pamadas you okay ne mo nkwai okay ya de mi CK mu minim Kumasi baby ahwi na mama wa abrochiri okay sure me mama ja me ho kwa abrochiri tu kwantempa kwa abrochiri abra no sha nti yekoto metwene ye yekoya afi yekokuro bi na anwanko na akra ni girl de na baby amudi mi ko ehifa na mfuturo bebrebe yi na afi chese me ho meteme yekoya yedi mi wremu a school bi na gu baby ni ase fa kuro makwa na yese muslim friend say classroom blocks enu su gu baby na ya santoa secondary school yi bi say school bi a ya to wall afa na school yedi mi abenso de wall bi ani ho kotie di na Antoa secondary school wow when baby okoto metwene okay yes and me kwa Antoa so na minimade but me koya no bi kan uko school a akola yesisunyade minimade na teachers nyina pɛ masem me literature feature na manro ne brofo na me literature nti papa ne papa sem Kodak oba no abo me Franklina
akola winni madie wo so anu aye otukusukusu nu ana tukusukusu wo nsua de na di nkrofo achi kuma se fo de omu nsua de o na papa ya kan sa mi mu ano. To cut a long story short, when I was just about to complete Form 5 na akola abonisem ejana for school for ye demonstration. Okay. Demo akra ga mi no hwe mi di omo achi na ekodi demo yi ekoye wie ya pena omukotutu jatutu baabi ene eche yen tieja ye che ye ne tese e wo se suspend yen no bia ye de me abetu school from Accra no makodi na mfu achi akoye demonstration ya suspend me mi kofi ana se ehe na mefa enti ye ko hide dan wo krumu ho ye ko hide dan ni yatim se na obi akobo mpapa amane ti etu ha da kromi se mpapa na ne ke dia wapie hoyi ye baya ne besesa ha me edimi gu ke mo back to Accra. So I wasn't able to write my O levels in Kumasi. Wow. Straight back to Accra. To me buy na me call Extramurals Academy. Ti ho na me control me O levels. To me sure yen so my grades were quite good. And me the years okay and yes adia. Me titi fia ye train na yako A levels na my stepmother suggested say why don't I go to secretarial school? Now me per French so I was very good in French as well language. Okay. Ti me call Alliance Française. Oh wow. And me de call Sight and Sound secretarial. Ti enumu a me kwa na ye de complete ye. And we call back to extramurals again A levels. Ti A levels are ye true ye na and the koba say ye be family akwa abrochire. Wow. Ti ye be family akwa abrochire me nkwa Ye me mame. Okay. E be family akwa. So I grew up with my father and my stepmother. Wow. Mrs. Doris Ohene Kankam. Wow. She really trained me well. Yes. Honestly, you're passionate about education. Ti na omo di school seminar neja nkwala aboni sem so de ya ye bi papa. So who knew na we need to say I would say experience was it was okay. Okay. But one say so for so we akwala. E you say wo maami ana wo papa omo tene wa e also how if we say wo nya saa freedom na asa wo namphobia na nkrofobia hu so mo de omo pie wo mo ko mo hese na ade na wo de bia sikusua de kusua de okay the face on pewasem that's it. Into at that time na I thought say my stepmother and my papa empemasem. Wow. So that was the impression. Say ebia ifie kura no na I mean daddy took wine or ba no or the near my ba because of senior or TNT no what the near my ba sana say what yen say in the so even though some and the penny now we had some cousins be and they be muso kra no so in your family members but from sorry because me papa a Calvary Baptist ye ko Calvary Baptist na omo no moko be Emmanuel Baptist or dance man so to a penny e wo ho no mo yes inti na sorry for ni bi ete ye nchen okay to what the niema basa na me expect say me ye ba panyini no na me ye ne ba no o say me na bi kan ko yi media zo bi abeyi but my father would never allow that. Wow. O ye no ahoho na e wo fie ho rather no from penny mu ni lady ba ko sister Philo o sister Philo ko yi o ni wo pansa na Philo akoyi sebita fracture ye house help krakos na ko sakoyi ni de asa na me makoyi me de yes that was the principle of my father. Wow. But then na me feel say oh hame na me hu ni say on pemasa na de me am ye oba no say me na me nya niema not me enjoy that's it but rather no na o train me in such a way say and then na me benyini ye no aboa me wo akonya so be pray
eno nyina de twakoye na yabema me so kwa abruchiri says mo yedodo se ye 5 one mother one father no okay me mama ba de me nko I'm the only child oh yedi me baba akope wow me mama ba me na me papa emu na ye 5 wow owo oni me chiba oni woman bi wo no and only my stepmother so 3 oh in total year 5 and I'm a penny wow and I'm 2 brothers and then 2 other sisters omunyina wa ha 2 brothers and wa ha okay me chiba no e wo ministries or penny wo ho okay Samuel ohine kankam oh wow and Clifford ohine kankam so wo ho ono so ye adwuma wotema and then mami fusia and intijima omo US mami fusia consultant e US and intijima so a pharmacist US and you are blessed yes wow. By God's grace so it tells you that Papa no was very passionate about education yes wapone homode and I says one person what do say me ama wo miensa 3 girls Penny me the same Penny na wo woman 23 we university UK UK ti kwani na UK omunyina UK nyakwa kwanda Roma omunyina ye ma miensa you are blessed thank you wow we give glory to God says nyame shwa enti uko UK no UK asetena no it is say Nana how many years are you UK hey me kwabru church how many years now you see how many years it's about 30 years now 10 years 30 yes 30 years yes kwabru church I was very very young so 30 years in the UK years no crime say biguso biguso it's a mom na my old boggers no man started from UK kra okay we started with him the kind the make Holland Amsterdam wow Kotena Amsterdam for a while ko ye adwuma wo Recording Radio wow me ye secretary ma law firm bi kakra e wo ho me ye na madwuma kakra me ye adwuma wo ba bi to road o del paso wow ewo Canada Amsterdam okay na say beti wo radio na say why radio adwuma so kakra radio adwuma da Amsterdam yes wow Recording wow menene yawo nana yawo mo amwakujampa adwa bakudwo mo say senior ni o senior woman adwuma ne yabo bi pay it's not just more than 30 years no usha experience no it is saying from you said Holland Amsterdam to UK from Amsterdam to UK from UK to Republic of Ireland wow yes I stayed in Ireland for almost about 18 years 17 18 years wow yes. And then I moved back to the UK me relocated back to UK 2014 yes. So nkromi nsa we nyina no usha experience no sen ena na tie uni enche abrochire experience kakra enye easy wow senator I think you've had a bit of your fair share in it also enye easy sometimes ye can be man yet is any abrochire no okoya another form na 2 minutes no afan form na is pam na wo ko there bi okay me started from Holland Holland no me koye na akwala ye dem ya ba abrochire na nkrata e wose ye mame no due to accident inti me mame epra eda intensive care for over a year the time I was order kwaje me passport mame no yes ye twem abro 18 years inti entumi fa mame biem na me name so me do obi nkrata de ye adwuma na me do obi nkrata ye adwuma me nana me se me gina adwuma bi mu ye adwuma e ho ne yekum mpreko ni yekum mpreko wow na mpreko ni yekum awie ni ye hyehye ye ho den gloves ay de hye nsa no dade ansa na ye de ntoma de ahye so na wugina ho ba besia na mema ne kum na omutwa na ebeduru ye ho ane ye nso ya twen ya wai srade na firi ho na ekọ ho ne yegina ye adwuma na immigration for by say yesi immigrants go ho won beti go mu ye na de awu mu ni say ho no mu omo ba
omo hyase alphabetical order inti ne dina na me di adwuma ne de Margaret Tonto inti se de ni mi re mfida o mabrabo inti omo starting from A before they got to M hono to go to Tonto hono near time I di adwuma no aso ama ya pon wow ye de me fa back door emrika kukukuku sada no mu chi Ghana for be 10 na branti bia na yira wonta afo foforo sada ne ye de ne ba Ghana Jesus. so you see how nyankopon ye ne niama so sada na nke betumi ache me Betumi acho. and I'm the farm who di ti enum a na mdi hia me kuna wonya ne baby ko Oh, kuse. papa ni papa ti ye de nanti mu an wose ne yenko UK no no di kan wo UK odi kan ya na isata ma fa afuru e je so se me ju obi nso krata Hey, am ko gi sister bi me ne se papa sister nyako me je ne card nam de fa bus then also ye bus and ye be drew Dover or win in London between London and you drew no that's Cali rather France you drew on my hoya border ye check ya na say ye yini pa be ye said ye wo hogu ho go. you drew me so amete ho no mo ape Because says one kasa de who said paper na your audience we am hye oh na de bo ame no mefu menyam wow you drew me ho na ape no shame some say you okay and I'm yes oje card no ahwe card no ahwe menim ahwe card no ahwe menim sa e ho no de ma me seat eto amachi na nipa mienu ati wani ayi omu nyina bonten ma pass it through ma pa be through UK Victoria wow eja me through ho menim kunni na mu nkrata asem o de boha na de boha UK so a ese yeso be ware age so bagana na mse me aduana ba bra mabri me sansan machi san ko Ghana biem after how many years ani e mobo akoro yi mu me se mayire mu hasa me kunu kaka na let's go ye ko Ghana mo de be ma osisi am wasamba na mse me ni age me sama kumi na fam sama ko Ghana me de me nko ti enu ye be si biensi adamfu bi ka chene so Republic of Ireland ubi ye betumi de ka akọ ekwo de sisi eso nyema wo ya de krata abema na danfo no kra no ensi bra Victor na bra Victor I'm going wow we go so won ko you are not going anywhere I'm going me ma yere to so say me ko no say moment say am pa de chen ya hwim nana fa ka ni yatim ni de ko ye fans you so ni de ko Ireland me duru yesi me nkodi aduru na no so ne de aduro die ne die akora ketwa ka de be keka kire me ye de me kusi dan na chi ti ade me si ho no ye sikum ura ho no aka chom so waba eno ano kwa na mko ura mu mo hwe mefu chesembe aka 2 days no awo bi hwe me church me din ne keka ho ana tim ye de me koto hostel bi me duru na chese ne dan ne mo de apemfo nko factory ene egu ho ese nipa be 10 negum draw wala ye from so side in abrochra brabo we da so abrochra bonya izo asamunti akola ketwa be jame ma mini bibia ho ene ne mo nyame ncha de ye wo ya apena nkrata no bae ti aji ye ne say ye de ne nem ne se ne be san ko school wow ko school kakra san graduate ye numu Abraham go school na mi twemu o baby e mu so mu bi KFC foforo wo so ko pa adwuma na mbura wo se mi pa adwuma na se manager no ye Germany ono so interview mi wi apena ofa mi that is all the lucky nko an di wachi o me se na wow. me am a God is wonderful nyame okra da ye den ya me ye na ya me ye ya wada sentia ya afọ no die inshira nko a ukuye ya yenwo debi wow o kan ye chef for man na nyame asa pija ya ba says tina he ya mam ntwa me ho me sa ba so medafo ntwa ye ho eji aboafo nkrato e pepa sisi ya what's a story now attach experiences in life obi me ba sia yakopon shira o se unya bre awje bre na hwe ye na odostro nko awode mame no me ankasa me dwen ho amenti ase koso na do me wate nyame onkoso nya okesie na kai se
anom de angel cooler angel beverages just a beverages ni nyina drinks ni nyina de Ghana krom ha bruchi be bia eno ena obia agiatum Jeffers mixture papa ipi capsules na so de ebema bema wabadwuma wompem yi pa maniji abefi papa go furniture enkonia papa ifi yenso aso says ebeza otoaso kakra bi mai bibia na wadru na and then me questions be brief so ye bre no so ye bre ne ya ye eti obi kai papa pa cho bebem sesi a wadaroma okay eja ye kwani na mu a ne se me ka se me kopa adwuma na manager yi fa me to be start adwuma ne be 1 month me wo hoda hospital me say me mpese me baba ye penia na me wo na msio why not say any there's an opportunity put me through the addition ani adia number year manager wow KFC MBCC Foods Ireland yes wow it's many company ni ejuma for 14 years as a manager wo me run nyame shira ododo aya me de me ho beba bitutwu ai shira me numu na me ye no so ana me decide say me pese me ye bia nso medwuma na me bie African shop Ireland ti me bie African shop kese na me fa ne me free ha be ye gari ngoni ade de ko na ma supply bi nso ama nkrofo no bi kan no so edidi mu anada ko wa ba no wa be ye gari ni ade de oni mi ye bia no wa be ye na ade ko na me de ko na pejia e kosoro na team no bonifo ma no so da kromo ha ye say o dan no e be bubu ntine e wo so free na me free edumu ana me ye say me ba back to UK and me mama maso nearby UK. We bedru UK nso koye adwuma hospitals near there koye manager wo care homes. Running about 3 different care homes. Yeah manager wo hono mo. Running mo no am see o me kra ma brand new. Esa o de baby a manager. Ma brand new obi adwuma ye. Nti ni sa dia me amesan ye madwuma because me Ireland me so to cut slow na me ye entertainment. Oh okay. Me ye entertainment, me ye events, me ye mini John Dumelo, John Dumelo, Yvonne Nelson, Chris Arthur, Mediomako, Ireland. I could premiere movies, and yes, wow. And it started 7 sign back with UK. Wow. And me the year and Toma dance, Kente dance. See, no more me the year na me is okay. Me is a son system. Wow. Say ni the me no since the year 2016, and I'm starting Valentine dinner dance. Wow. Every year, me events company. Wow. Bless Nab Limited, UK. Me decoration, decors near there. Yes. Me ye weddings, weddings, ni be ho. And then the me CC. And I'm sansu a true books, me author. Hey, because my husband book with Ed also. Ebiniana. Me book. Wow. Pacha camera ni mami. Book Women Without Limits. Me belanchin wo krum ha say ya 2019. Wow. And I'm launching here with Vitara Hotel. Wow. 7 yes. Na me shraw. Why you kesi? Amen. Nyankopon koso nya okesi mami wati. Amen. Wo mo ho ba ma nkwatenteni ahoden. Amen. Oh. Amen. Obrejuma de erade me mane mpa say o mane ma papa ye fancy ya say so mami. Papa brem e mami wadaroma. Yo. Oh. Nyamishra me humpo adwojo papa. Nyamishra ya mame no. On say baby am dey be free ni say odi eni adini akokuduro. Ena odi ane na makontuo mu ana ne nyame. Ede na bedum pempen so a eti sei. Ebi akontuo mu nsam no. Aje obi a wonko obi da. Na okopa na ye kemu nsam kyele wa. Ye kan de wonim. O eto da bi obi say oh me nua bi wa brochire 5 years ni na o mane me da ena maintain nka ena de ben enye easy na brochire tena na nkasa kora na enye easy ade da bia won hyedem da bia no correct so ade say on pie nko ba bia obi pia na obi na ye party bi ayie bi ba ko pen adwuma ne dem nko a o nyina house arrest ampa ena o hye edi abrochire se kora no o pese wo du obi ko na odwane ba ya fa ne kwa wotam awobre
Winter time on. Me count na me first day I me do UK pa no na me Ohima krom nana ya krom me do UK pa na me hu say nyame ye hira Ghana na won kwan kitten no won dan kitten ne ade na me do UK pa first day na me kwaya asole ama me ni asofo kase ba ko na friend Jesus ya brante oh okay e wo Croydon okay 20 hit on me na me te 20 hit. Wow. 20 me house were here 26 oxen. What kind of house I will street yes. No house addressing na. Papa we serious pa. Aye. We serious man. What? It's 20 hit one na Tesco bi so kese run about to be all. Say ja na Germany Ghana for ni kodi di agro ho a na ade a. Eti me de me do UK no. Na me hwe se de award me Jesus. Na nye kotu e bi na hyem o. Bakadesh. Na me say me see 2 days pen na me yale. Ijare ye. Eti na hospital bi wo no mo sa na e frɛ ni Mayday. Croydon ho. Acha asam ne ye kese o. He. Enye easy. Eti hwɛ me nua ba sɛ obi e ko bi na wakɔhwɛ sɛ de ma me. Etumi sɛ de watena burokyire wo sɛ 30 something years. 30 something years. Okwa no de akoba ha no de akoba oh god. Enye easy. Eti aburokyire ne kono. Sɛ de ma me atena mu an nyame yɛhyira no de awurade asema no. Because me no me ko UK first time ka me dwane. Ka dwane. Ɛna me san ko Holland Amsterdam a okay. Okra de ka so ka dwane. Me pa wo. Eti me awode me pɛ na me yale. Okay. Amsterdam so me do opa na me yale. Jesus. And I also on the biggest hospital, once your friend AMC I said, hospital. Papa, baby, I be kobiano. Oh, you record that hospital. I want me power. Etina me kado say Ghana ha. Da bia so fukum chacha be ka say Ghana ha. Nyame yeshira Ghana. Ghana ha na ye wo no. Say wo business, e wo adwuma, e wo sika. Not as I want to kura wutu a ukodi holidays. That is a wako na waba. Ewurade abrese ba papa wo mo sika no emodu ba sika na emodu no santu editua danka okay editua obaje 5,000 pounds ebi ono ma be ka ebusum ni bedu na aka ne 7,000 pounds so 4,000 kwa kana kese wow 250 yeah. 300 it what one mu say because baby o park ka kora ye otua to be so be scan say wa amfa ma wa say sister dey ni tirimo wo ne call kra na asa ne ho ye wa shi wo mi bisa wo bi a wo ma me we dey men kan kase UK for an kase won pepe za na ye nkrofo kan won ye pepe wo mo ye za na nkrofo kan ma me say ye titi but in fact all brankasa okay it would this year be at akwantu ma I think say UK kora no say ma me babo me ya baby e bre bi ya de ka akofa city e wokora so yeah ubetua wow congestion charge yes wow e wokora so ubetua o oh so for say kora de ya sand foforo bi about 2 years ni no car bia eye diesel enye Euro 6 bia no wo fa kwan bia so a ye friend ULEZ uchia e dey be £12.50 hey diesel no yes say nye a diesel eye Euro 6 na ye Euro 5 okay uchia say sika no you see me na no ansa na me bebe emra na aba no no omusi mitwi e bi na mijaye me beba no na beli fufu afrem se me de 33,000 hey 33,000 pounds enye easy edi adwuma na ahofe onwo yiye nyina no aban ni diska ne bema won na aban na se amfa nyansa kwan so asenya jiska no afuru won nsam eti so obi tie aburokyire na wosani ska ba sidan mame sidan mame pasase mame esa wo je na diska na no me e be kan no oni pa na miye na no kora awo aburokyire nyina be ba be kun wo Ghana e be ba be kun o bre pa o eti mame no o say o sha nyame favor bi da ne so soronko because said your KFC okoye manager ni baby o manager o mo say nyame shoot me bi on one aburokyire brabo enye easy sa and you know says okay papa to aso eti unuya bi wo honom na odishie bi wo honom a ya na wanya abotra ma no ya nya abotra ma ne pa because enema won na mu ni ade na office bi a na wo mane me na o mehwe fie na wo moayen
ɛna de bɛ de ɛna me bisa obibi a on fa ma me na afra me ayede nti ohun ne kɔ kra na ne buafu but ebia na de wo nam no nye ne nyina na wo betimi ebie na no aka se na na ma me ka no on say won kɔ aburokyire ni bi da na kɔ wo Ghana afi se aburokyire no sabi o wonam wa na wo sika wo form enya sanet here ai wonam wa na wo sika wo form ne ade aburokyire nam a why 10 euro na 10 pound yeah my coins cent ikura wonya bi wo form me say broni won cheska da be in cheska na we me call Germany na me say na me na ma me kwa adwuma says me say nanti me nya 10 cents and say 20 cents kwa form da me say obi kura tena o be 5 years me sia abrantie bi be last year me call e wo baby Preston Preston me sia abrantie bi ono ne me di nkomo o 7 years o betena wonom kura na ade o prepare ticket onya so for to what the abaga no prepare ticket boy dey yes and se wo pe ticket bi na KLM kura to UK and from UK to Chrome hanum si asame na dey nam 2002 yes cheapest crown was around 1,650,000. Wow. Yes. Mo bre. And I just say be a transit we be a Holland and I say be a Ethiopia ne and I say friend is a Turkey. Na no kura no ma me e no kura no utumi kodina obi airport. Etumi train be 5 hours 6 hours e wo kwabana ne airport. Na gusu ti wo saa e wo bra wo ska ka fa bie na kwa bedru 6.5 wait now straight me papa nyankopon shira me papa says etu hu ne say wonu hu se wutu kwan ana hu ne sa abrochire ene Ghana no sen ena hu no oh me nka se menu me ho da okay nyamishira because the entire make se menu me nu me ho no ene say ama mani ayeden ama me more experience and exposure. More experience and exposure. Okay. Yes, travel and see. Ebi anan kameda so te ha. Nka me ye mama ba ye dada ba. Ka me nu pempen so ebi ameduru no. Ebi anka be di nanfo achi afikubo. Nke ebi anka ene kra mabra bokra ye basa. Okay. Na me koye no ama mesunya de experiences because when you are different yeah na me ti we baby no no ade me wura me ntumi wura me ye ya santoa baby ye se ye nwura no me wura wa pie ko me nsuro bibia wo wi ase na de afa wani so ni baby a wo du ti a hye baby a wa fe yeah baby Nyankopon ko so nshira me papa Elifas pacho me mo abam sisi na sa question we die me misa wa me ma anko ekofo se wa ye BBL because oto no emu odu anoden etimi ebubu nkofo egu fom etuo ni mo odu edinegina ho nso na nofo no so ano ohye eno so ginegina ho yesi me misa o se BBL no eya na as kame akọ se BBL no eze no munya sika fo munya sika na ebu muso a ase mo pese mo pese mo benyi bi sa so ase mo nyi a mo pese mo benyi na ese BBL na na eko uhu ne se BBL no eye se unyi du ba bia be kwakwa BBL na uhu ne se eden a yesuso na ewo hu sunsun so nana me da sa question we meba wo ho aba be bisa ho ansa na makom papa kumo papa me da se be bisu agusa be menye BBL. Okay, I pesa sorry na yehwe. But eto na no odin o. Wow. Say situation atare ni so efe pa. Wow. Pacho da no hu biem ni ehwe. Ye pesa ye hu. Eto na no ohye. Okay, internet say wo yam ne nko a. Pacho transema wadaroma. Wonya woto. Na wo yam aye flat na wotui ejinegina ho. Menye meto saa na metotie eye natural me nofo ye natural nemum mefu ena me ye free ho. Yes. Oh, akom ni nature mu. Okay, nti why a tummy tag? My liposuction. Oh, okay, so na ye kan wo ho. Yes. Okay, but onya BBL na ye eto no. But so o twen we ye mo no. Ekoka eto no. But so o twen ye no 1 2 ngu, udi gu. Debi. Wan fa ngu to.
says we are sure eto na no hye and I say day and day nyina no na eto no so na e increase na I say expand obia woni me bia free me nkola abrem any secondary school krom ha ne de obia hu me omunim se saa na metie me ngo ye na me yemu ye kete ene kra be kasa metie kra mafusu sense na me ngo ye ne to ne de saa na na tie na wono fo no so waye no fo no so saa na tie no fo no so nya ye ya me cheche ne me contem enya nyame chato anento ni no fo me contem because bibia tempa owanimonyam papa ewa chinyam ewa body chese bibia face stand chat and backers defender or striker defender and striker say your ball striker or boy infa striker na defender obo anim and the defender boy actually it oba wo nufu what no a friend defender and striker so papa meba be bisa wasem na ye bre ni nti ye nche ye de says because ashefo a show enkofo bebre pese ye me say me tue me pese that next car me koye bi nana me ka say ana enye ya ewiase no pese obi experience bibia ma ono ano okay yes man kwaye ne se me yefun no me yefri ho no eya honko no so na emumu no ebeduru baabi no na nka me ya yare wow me binya serious henia yes na baby a ebe hye no eno na na ama mefu no ayeke so oba kama etiseme na wawo miensa ni nyina yitwa me cesarean section me last one di nyame ena eje me eti eno ena nam so na odi koye yes me doctor advice me because na fru na fe ba na baba na ebua to so abegu me sere so kaya koto de so abegu ni so sei nti oye bibia enye yie ene no so kobane sa na we health ubetumi ewu na ni chine ya na fe wa be you prone to diabetes so to say we no de eye say your health wise okay wo be ye dia save wo ankasa wo ho na prolong wo health ene ubetumi ya because say my ya be ye nyina yesi BBL tummy tag wan because me pese me koye bi me pese me koye me to na makoye me no fo na ma ye minya manim kura me kakra ka ho na ma ye me yem eno de menye okay it's me koye a be advice me say me koye de hin me advice so a wow choice okay because you live your life for yourself you don't live your life for me sis but say no na all can say one say doctor and a man say advice it's say don't want na ye ni nyina na doctors and advice and say doctor ne ma wo ayidi a one say ayete say sebio ayete say duru aye friend na bi atramo ana buruburu ye wo die ntia sabe yenom so what must say ye wo die ntia no enya say what one na so fukum cha me wa hodin say na makoto tramo blue na me no blue ne dey eno so ye duro bi a wonnom a etumi ma wo da e ma wo ye bibi bi ti se ye wo hwiehwiane ya ma enen ka esen ke fa course pa na so ye bre ni nti entimi emfa course me papa mpacho so mame wadaro mama so mame samba so papa brem kakra bibi la sem no tami tag ni ade no brem fa mame wadaro ma podcast mi osi ya kwala no me kasa asa kwala me gwini sa kwala na me tiasie sa akwala na menyini ye no free me kwala asem okay ema mi osi ohwe ni state o kana osi ni yefun ebe dan na so that was the purpose of the koye was ye botaye ana de koye papa me de say enyo it depends on the purpose of the koye say papa me koye a menya market no okay supermarket and say local market me pacho body market ha na kira sem no ana ese busa ho okay because my sorry them the two akunya kran fa no okay na about office not national sorry I am fa na damfo me ma o sorry say o the grade that they page no okay busa ho say ade na akoye no kira sem ana hu but ono de wa ankoye ono de natural ne bag ya okra natural but wanyini sisi ma me grandmother or boase me money but obi onim no anglo go bia na oye penyifo ni bi ho they say wonu ne ho onye yo natural but in nanti ayi bibi okay na say yes wo bwa tia hwe wa so dem 3 times okay
or a chorister into we jai chorister by force o ntimi mfusuro biom enti maame ye be sero okoye na hwe na se de okan na ebe boa wa koye na emboa nso a koye Michael Jackson koye ne de wins and o hwe o mom koye ye enwuma bi ye artificial ne nyina na o ma wieye no ana ya ne hia ene de Bible say awieye no is the end of the papa mimbi sa ye bre no ye de esi awie mimbi sa obekwa koye bibi na papa bibi ehia wo wiase me woto me wo chese me flat ememe na so me ma omaba no obi oba obody ne tu gina ho no fu gina ho Mr. de ono onye oso onye ne no fo onye ne to eno kra no doctor na advice whatever you are saying today I want to put you say enye no kre okay enye be ma bia ne pesa eto o unya to na unya nufo na unya yefuno na unim nyansa be ma bia ne empel he will take you for a night but not take you forever sir yeah busani it say man na ya eto papa o be say o kire se dey u di agura on o be ye before mo there's a way yes from yes obunya mema na enwa da okay but onu bet snap cause o ware ono say ya no me policy say o build o to a but wadwene kan okay ene na me papa me ye me to na me pacho ma build ma adwen so kakra ene de wa to na me de ma adwen so na justify yourself papa pacho wa da my final words na face sister ewie awon fe ni nyina ne say said ye wo kan no ewi ase de nyame aye obi ana wada na se okay na wafa ne saa so ati ase me ukusua bibi ye won krofo bebro no mo a on akoye ye se ne ma we bia sabe adi sunsan so ene wo hawo ene amane bebre na me fe se abron Proverbs 14:12 say ye wo kwan bi wo wa etene wo ni pani so na wie no e wu akwan ti ade bi wo wa enye doctor ene e kire wo se de me ma mi kan ya me sofukum cha cha de me ma wo se advice say koye unufu nekwa ya oto ba papa sa wutu e wuka sase kansi bia wo po ba wo anim wo akiri internet sa na ma na ye ofe wo so fo aso me nkan jo say me fe me ba so fo aso e ba de bia ka sa stand chart and backlist and ye friend is say Dubai nyina is papa wani je ho ye ofe o da bi enya me fe send ye program na ye ana obi won so a obi o wa ebi aso obi a de pe stand chart and backlist bi ni aba obi o wa sabi o fa cheme o woto na funsu apu aba okay your friend tupui fupui apu aba papa masiro mi show you so your friend is tupui papa never told her my friend into final words tupui fupui ni mi enu nyina aye what I say okay the final you know say nyankopon hira obi a na urade ni obi akase says pacho final words to afefo a omo show any advice kakra bi omo mpeso mko BBL no Mr. Young girls they say obi pesika ofanye business obi aso peso kwa BBL pacho nsunsu aso e wo so na efutu kakra de pacho o de bema de wo show yo nana me final words am de bema obi a wo hwe me bia any young me find say the youth and any obia we see to be as a young person be and say in life no stay focused okay stay focused esi wani so okay ehene na wo ko e wa brabo nya onipa bia wo ho a nya a vision bibi esi wani so na so wo hwe na ade na esi wani so no how would you achieve it pe obia wo hwe na wo se se nipa yi de me pesa me achieve no wono achieve bi waduru ho na to bo ase kwhye na se na fa ho brase enante adibuo na hia nyamesuro no kreka se wo ye no a edo be konkai na obi bi na asem na wo ka ne de ene de is up to nipa kro no so you comfortable so obeya kona koye na when you comfortable there men koye na se wa asenipa tena se na dwene as a young lady na wuniska wuni asase sabi wuni adwumaye na wabobo sika no wo se me kwafa bibi e de aka me body ne ho nye se wo yi afri mu o me doctor ka se bi kire me wo se nipadua na esi wo no se wo yi bibi free mu a enye problem na wo di bibi ka ho a because the body no fats no cells no e wo se ne bia ye adwuma ti se watwe afri yam na de kogu to a etumi wu
eno ene tumi be dane kuro no nti ye wan kasa wo research ye research pa deep ne hunu sa de na me kono ye fit ma me ana okay Yakopon Shaw says o properties ni de ntimi aka ho asem atese yes o properties de bebre Yakopon pacha obo nyame o Shaw pacha o telephone number na say bibi o apese o de tudwa ye bre na so ye kwa no ye sorry dear me pesa me di tudwa ne se wo a wo hwe ye bia so wo United Kingdom dia ana wo Europe ba bia na se o pe event planner o pe wedding planner ana o po bia ma na ye wo deco amount party wedding bibia eno ane bless nab events na afin so no every year bia no February me ye lovers dinner which is kisses and roses the next one ibaso on the 15th of February 2025 London me ye no 5-star banquet hall inti no wo de wo ko Google baby a wo boy ya pe ebeba so ama wo but your telephone number do have it me to dwa and telephone number no and ye de betu dwa ama wo de betu dwa ama me akire mi da se Nyankopon nshaw pass ye to nsa frɛ wa o ba papa pacha telephone number me da se me number no is 0542 515128 inti ya na wafre osofukum chacha open pipe bobia se me bomma na opesa wo ba sole nso ai wo malam last stop udi last stop petrol station wa bisa osofukum chacha na sole obia be kire e na wo peka bia nso aye adwuma kati se uber any boat e de aye adwuma work campaign obia wo ye driver ni a peka aye adwuma bia work campaign no ya na wa fa me number na wa frɛ me na me na wa twetwe nkomo na aboa work campaign fa 0542 51 another 5128 0542 515128 ofre osofukum chacha me no ebebon komo papa Nyankopon Shaw say to nsa frɛ wa obai papa mpacha wo telephone number wadaroma 0270 okay 001 002 dai bia waso a wonte ase no wo de ofre ye be kire dai na se okay wa wo so na refi ye bebo am wakai okay na dai no ye kire wase ye so a na ya mawo atade a e ma dai na abam ana se afri oso ana ayi na man ye 0270 001 002 papa Nyankopon Shaw say yeto nsa frɛ wa oba yera se pa abusua aha na ebre no ebema kwan na yedi dwumadie no yedi esi enhia kase enkoma Westlands Police fo nyina chubibia abrakwa fata Nicholas Jimaima Chris Michia ubia Nyankopon koso nshaw na kai say Jeffers mixture papa omoden na yare bia etiti ubia obekọ na wakọ akọje odie papa go furniture enkunwa papa fee anom de the whole world bakope the Angel Beverages atari ehemi a ladies in collection mitri a cute cat palo menimi just love beauty palo era from pabo ehemi and kola school bags it say school for BA school in kola school bags mema pabo kama broche pabo we nyam pabo ni bi me pacho baby awo bia no wo musuku ufri musuku runabout na usane akwa Showman Estate wa onsa left honom wa yesi Mep Guest House ewo onsa right empaboafo no so ewo left ehwa enowo Peaches by Freema Shoe Shops bo modern ya na fa on telephone number no na order na yemfamro na hu se me papa kum chacha ne paboa ana ohye nyina no se wo hye na eho na yekra ye de bre no Yakopon Shaw dasane ye besan ehia na kai say social media handles no YouTube na Yas1 TV Facebook nso so ye actress na Yas1 Yakopon Shaw sa wo jebre na ohwe ye makam